Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, саламатсыздар урматтуу окуучулар. Бүгүн сиздер менен бирге биз бир грамматиканы өтөбүз. Кана эмесе доскага көңүл буралы. 공부합니다. билебиз, 공부합니다. окуйм. учурчак, окуйм. 공부할 거예요. 공부할 거예요. бул деле окуйм кыргызчасы. бирок будущее время. 문우수 공부합니다. учусь. 공부할 거예요. буду учиться. экөө тең эле окуйм, окуйм. вообще эле окуйм. эртеңден баштап же наркы жумадан баштап окуйм келечекте. 공부하고 있어요 деген азыр окуп жатам. ушул учурда процесс жүрүп жатат деген сөз. ушуну өтөбүз бүгүн. 공부하고 있어요. 공부하고 있어요. окуп жатам. Кана эмесе текстке көңүл буралы. Урматтуу окуучулар, бүгүн сиздер менен бирге 40-чы сабакты өтөбүз. 50 сабак, 50 сабактын ичинен 40-чы сабакты өтөбүз. 40-чы сабак болсо 36, 37, 38, 39ту жыйынтыктаган сабак. Ошодон берки өткөн грамматикаларды дагы бир сыйра бул жерден өтө кетебиз. Кана эмесе баштайлы. 졸도쉬는 한국말을 배우고 있어요. 졸도쉬는 한국말을 배우고 있어요. Жолдош корей тилин үйрөнүп жатат. Мына азыр үйрөнүп жатат да. Настоящее время. Бирок силер билип кое турган бир нерсе, кыргыздар учурчак менен келер чакты алмаштырып колдоно бергенде эле корейстер дагы учурчакты жана уланган учурчакты, мына процесс жүрүп аткан ушул учурчакты present continuous деп коет го англисче. 배웁니다 окуп атам, окуйм. Анан 배우고 있습니다 окуп атам дегенди алмаштырып колдоно беришет. контекстке карата которуп жүргүлө. 졸도쉬는 한국말을 배우고 있어요. жолдош корей тилин үйрөнүп жатат. 이제는 한국말을 조금 해요. 이제는 한국말을 조금 해요. 에미 корейче biraz сүйлөйт. 이제는 한국말을 조금 해요. 에미 корейче biraz сүйлөйт. 그러나 전화가 오면 겁이 나요. 그러나 전화가 오면 겁이 나요. 그러나 전화가 오면 겁이 나요. 비록 звонок келсе коркот. 겁이 나요. коркот деген сөз. 듣기도 어렵고 말하기도 어려워요. 듣기도 어렵고 말하기도 어려워요. 듣기 угуу, 말하기 сүйлөө. угуу да кыйын, сүйлөө да кыйын. 듣기도 어렵고 말하기도 어려워요. 우고 다 그인, сүйлөө 다 그인. 잘 듣지 못하니까 대답할 수 없어요. 잘 듣지 못하니까 대답할 수 없어요. жақсы уга албагандыктан жооп бере албайт. бере албайт да? 대답할 수 없어요. жооп бере албайт. 잘 듣지 못하니까 대답할 수 없어요. жақсы у가 албагандыктан жооп бере албайт. 그러나 선생님한테서 오는 전화는 받기가 쉬워요. 그러나 선생님한테서 деген 선생님ден, 무알림ден деген сөз. бирок 선생님한테서 деп корейлер разговорный речьте колдонбойт деле күнүмдүк жашоодо. жөн эле 선생님한테 дей берет. мугалимге жана мугалимден дегенди экөөнө бир эле мүчө колдоно беришет. 선생님한테 деп эле. 선생님에게. 선생님한테서 오는 전화는 받기가 쉬워요. бирок 무알림ден келген жалууну алуу оңой. 그러나 선생님한테서 오는 전화는 받기가 쉬워요. 비록 무알림ден келген жалууну алуу оңой.
선생님은 말씀을 천천히 하기 때문이에요. 선생님은 말씀을 천천히 하기 때문이에요. 무알림 수йлönü медленно кылгандыктан дейді. Кыргызча отура турган болсок, 무알림 акырын сүйлөгөндүктөн. 선생님이 말씀을 천천히 하기 때문이에요. 무알림 сөздү акырын сүйлөгөндүктөн. Эми көнүгүүлөргө өтөлү. Биринчи көнүгүү. 졸도씨는 한국말을 배웁니다. 졸도씨는 한국말을 배웁니다. 졸도ш корей тилин үйрөнөт. Вообще изучает корейский деген сөз. 졸도씨는 한국어를 배우고 있습니다. 졸도ш корей тилин үйрөнүп жатат. Бирок орусчада азыркыны деле 졸도ш изучает корейский дей берет, англисчеде анан кыргызчада үйрөнүп жатат деген бар, корейчеге окшош. 졸도씨는 한국어를 배우고 있습니다. 졸도sh корей тилин үйрөнүп жатат. 졸도sh is learning Korean language. 졸도sh is learning the Korean language. болот, Силерге түшүндүрүп кетейин деп эле бир пример келтирдим да. 졸도씨는 한국어를 배우고 있습니다. 졸도sh корей тилин үйрөнүп жатат. 선생님은 무엇을 하십니까? 선생님은 무엇을 하십니까? 무갈림 эмне кылат? 무갈림 эмне кылат? 선생님은 무엇을 하십니까? 선생님 эмне кылат? Муну корейлер өздөрү күнүп жашоодо 선생님 эмне кылып атат дегенде деле 선생님이 무엇을 하십니까 деп сурай беришет да. Бирок туурасы өзү 선생님은 무엇을 하고 계십니까 деп сураш керек. Азырына эмне кылып жатат деп. Эмне кылып жатат менен эмне кылатты корейлер өздөрү деле алмаштырып колдоно берет. 선생님은 무엇을 하십니까? 선생님 эмне кылып атат, мугалим эмне кылып атат дегенди да билдирет. Анан 선생님 эмне кылып жатат дегенди да билдирет. Түшүндүңүздөр да? Контекстке жараша, ситуацияга жараша которо берсеңиздер болот. 선생님은 무엇을 하십니까? 무갈림 эмне кылат? 선생님은 무엇을 하고 계십니까? 무갈림 эмне кылып жатат? Кийинки сүйлөм. 무슨 생각을 하십니까? 무슨 생각을 하십니까? эмне ой кылып жатасыз? эмнени ойлонуп жатасыз деген сөз. 무슨 생각을 하십니까? эмнени ойлойсуз? 무슨 생각을 하고 있습니까? 무슨 생각을 하고 있습니까? эмнени ойлоп жатасыз? процесс жүрөт да азыр. эмнени ойлоп жатасыз? эмнени ойлойсуз болсо 무슨 생각을 합니까? 무슨 생각을 하십니까 болсо деги эле эмнени ойлойсуз деген сөз да. азыр эмнени ойлонуп жатасыз болсо 무슨 생각을 하고 있습니까? 무슨 생각을 하고 계십니까? 집에서 누가 기다립니까? үйдөн ким күтөт? 집에서 누가 기다립니까? үйдөн ким күтөт? 집에서 누가 기다립니까? үйдөн ким күтөт? 집에서 누가 기다리고 있습니까? 집에서 누가 기다리고 있습니까? үйдө ким күтүп жатат? 집에서 누가 기다리고 있습니까? үйдөн ким күтүп жатат? кийинкиси. 아버님이 누구하고 이야기하십니까? 아버님이 누구하고 이야기를 하십니까? 아타스 김메넨 сүйлөшөт. 아버님이 누구하고 이야기하십니까? 아타스 김메넨 сүйлөшөt. 아버님이 누구하고 이야기하고 계십니까? 아버님이 누구하고 이야기하고 계십니까? 아타스 김메넨 сүйлөшүп жатат. 아버님이 누구하고 이야기를 하고 계십니까?
атасы ким менен сүйлөшүп жатат? 무엇을 봅니까? эмнени көрөсүз? 무엇을 봅니까? эмнени көрөсүз? 무엇을 보고 있습니까? эмнени көрүп жатасыз? 무엇을 보고 계십니까? эмнени көрүп жатасыз? 무엇을 보고 있습니까? эмнени көрүп жатасыз? кийинки көнүгүү. 부모님께 전화를 하고 계십니까? 부모님께 전화를 하고 계십니까? ата-энеңизге телефон çalıp жатасызбы? 부모님께 전화를 하고 계십니까? ата-энеңизге телефон çalıp жатасызбы? 예, 부모님께 전화를 하고 있습니다. 예, 부모님께 전화를 하고 있습니다. ооба, ата-энеме телефон çalıp жатам. 예, 부모님께 전화를 하고 있습니다. ооба, ата-энеме телефон çalıp жатам. кийинки сүйлөм. 고향 생각을 하고 있습니까? 고향 생각을 하고 있습니까? мекениңизди ойлоп жатасызбы? мекениңизди ойлоп жатасызбы? 예, 고향 생각을 하고 있습니다. 예, 고향 생각을 하고 있습니다. 예, 고향 생각을 하고 있습니다. ооба, мекенимди ойлоп жатам. 그 사람은 아직도 자고 있습니까? 그 사람은 아직도 자고 있습니까? ал адам дагы деле уктап жатабы? ал адам али уктап жатабы? 그 사람은 아직도 자고 있습니까? ал адам али деле уктап жатабы? 예, 그 사람은 아직도 자고 있습니다. 예, 그 사람은 아직도 자고 있습니다. ооба, ал адам до сих пор уктап жатат. ооба, ал адам али деле уктап жатат. 예, 그 사람은 아직도 자고 있습니다. кийинки сүйлөм. 선생님은 지금 교실에서 가르치고 계십니까? 선생님은 지금 교실에서 가르치고 계십니까? 무갈림 азыр аудиторияда окутуп жатабы? 선생님은 지금 교실에서 가르치고 계십니까? 무갈림 азыр аудиторияда окутуп жатабы? 예, 선생님은 지금 교실에서 가르치고 계십니다. 예, 선생님은 지금 교실에서 가르치고 계십니다. ооба, 무갈림 азыр аудиторияда окутуп жатат. кийинки сүйлөм. 부모님은 지금도 시골에 살고 계십니까? 부모님은 지금도 시골에서 살고 계십니까? ата-энеңиз азыр дагы айылда жашап жатабы? 부모님은 지금도 시골에 살고 계십니까? ата-энеңиз азыр дагы айылда жашап жатабы? 예, 부모님은 지금도 시골에 살고 계십니다. 예, 부모님은 지금도 시골에 살고 계십니다. ооба, ата-энем азыр да айылда жашап жатат. 요즘 한국말을 배우고 계십니까? 요즘 한국말을 배우고 계십니까? ушул күндөрү корей тилин үйрөнүп жатасызбы? 요즘 한국말을 배우고 계십니까? ушул күндөрү корей тилин үйрөнүп жатасызбы? 예, 요즘 한국말을 배우고 있습니다. 예, 요즘 한국말을 배우고 있습니다. 예, 요즘 한국말을 배우고 있습니다. ооба, азыр корей тилин үйрөнүп жатам. эми мурункудай өткөн грамматиканы кайталап коелу. жылдысы한테서 전화가 왔습니다. жылдысы한테서 뭐 книжный варианты 한테서 жылдыздан 전화가 왔습니다. звонок келди. бирок көбүнчө күнүмдүк жашоодо азыр жылдысы한테 деп эле колдонулат да. жылдыздан дегенде. жылдысы한테서 전화가 왔습니다. жылдысы한테 전화가 왔습니다. 이거 밑비례 эле.
질드스한테 전화가 왔어요. 질드스한테 전화가 왔어요. 질드스한테서 전화가 왔어요. Eko bip bir değil. Ушунумен урматтуу окуучулар, бүгүн 40-чы сабакты сиздер менен бүтүрөбүз. Эми алдыда 10 эле сабак калды. Саламатта калыңыздар.